mun sang sanga tanga INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in ni thar chibai kan bu ka cheu October ni som ni ninga ni ania tun tum chu Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai tha ho le don nia rengun khopui Myanmar ma tan in lian le ming thang ber Insein Jail boma puak pon lama tanga jail tang te ta na ei turan thon na parcel zinga tu te ne moni boman lo da ru ni ngei turania nimin chomadar ko le chan ve vel khan parcel bom voi ni puaka tan in veng tu te zinga mi pathum thi in midang pasarin hliaman tur ni in Sipai lam media news of Myanmar chuan nimin chomhalam khan an telegrama an soi chutia parcel bom apu vele duty dang Sipai te chuan silayan tong ka le ta a tan in malam bang te pon ka popa tang then khat ka fuan neya thi pon om ni in mita mutu pakhat chuan soi midang an unaw te cho petura kalve pa pakhat poin bom pu thu soin tang zinga pakhat ka thu ka ni thu le thia chhuat na sat thu a soi ve bok chhun lama chuan Sipai lamin Insein Jail bom pu ka wangin tan in veng tu te telin mi pariatan thi ni in an soya tang te zinga thiero a thanin antar lang du talovani nimin tlai lama Myanmar media then khatin an soi zel dan chuan tan ina an chung te ta na chowa petu civilian te zinga thian om nge ni in an soya DVB in report adon danin heng ho hi bom wanga thi nge Sipai nan ka plum ti achiang hlei theilo ni in an soi ati report no nung nizan thlenga kan riat dan chuan tan in veng tu te lam mi pathum an thia midang pathum in hliam an tura civilian an chung te ta na ei tur wada tu te zinga meichia panga thi bokin midang pariatin hliam an tura ni parcel bom lo pe tu te hi tun thlengin tu te bernge ti an la soi thei mai lova anti dan hi a tha nge thalo po a riat thei lovani hi pakhuku jail tang te pon boi khop mai October ni som panga khan jail atanga tlan chua tum then khatan oma chung ho chu room thana biak po thei lovin an khung rang ta mak mak maya an rema chole tuipon pe du lo jail tang te din mun a che hle ni chutianga an tan puiten soisak le hreman toa chole tui tak ngial po pe kan ni lo awang chuan pakhuku jail tang zong deuh tho chuan October ni som paruka tang khan nimin thleng khan chonghei an huai khotta a chonghein demonstration an nei ani an line at om hle than tlang le ha kha inkara in do na chanchin October ni som pathuma tanga ni som pariat thleng cholkar khat chunga thil om dan CDF lamin fel fai takin thuan chuata a an soidan chuan niruk chung in do na than tlang le ha kha inkar ti mi che vela in do na sual Sipai som ni le panga chuang an thia CNA le CDF lamatangin mi pali in ramtan nun na an hlana ni anti Sipai lo kap tu te hi CNA hakha CDF thantlang CDF lau tu CDF mara CDF le zautung CDF te an ni a heng ho hian thantlang lamatanga sual Sipai in chop bel Sipai som li vel po an kap le a chuta chuan Sipai lamin jet fighter te po an chelek ni in an soi hei hi kan news masa kan puan tak nen khan a in mil tok viau ni na lang niruk chung in dona CNA nam Sipai pathum le hakha CDF me pui Sipai pakhatin ramtan nun na an hla na ni tin tun hnai te khan thantlang CDF mi pui Sipai pakhata boral nia soyani bok nimin chomhadar som vela tang khan Sakain region pale township le Yinmapin township in rina lama Yinbong dain khua sin soi khua le patuta kholama helicopter paruk mangin sual Sipai ten than tho le a Sipai chop belin chung Sipai te chuan RPG kap chungin khua an lu chil le ta a ma an nor na sa hle nia soyani mita mutu pakhatina report danin helicopter pahni in khua an kapa adang pali in Sipai an chopani
helai vela hian tun hnaya anin do thu soitura omlem lova chuti chung chuan civilian mi te chunga rong takin thilan ti le a atlan thei an tlana tlan ve thei te lo nu naw le kum upa naupang chum chiap te ro an tang khang ta a thi le hliam om dan po eng ma riat thei lo ni in an soi heng sipai helicopter in an chop hi zani vel nia soi ni a voi ni khat mai an chop lovaniang thingtlang khote lampanin an vak tan le mek ni in chonhulama an soi le zel boka khokhal turan zong le don te po ni ma na chanchin kan nga mek la yin helam chanchin nimin tlaya an update kan mu le dan chuan mipa som thum le pasari man an nia meichia pahni ka hluman ni bok meichia an ka hlum tak te chu kum som ruk mi le kum som thum mi ni in kum som thum mi ma su su phei chu tharuk mi naw pai me ka ni sual sipai te chuan ral tlan te hne na tangin smartphone zal som nga chuang an la boka an tlan na lama sipai nan ka hliam tak mi pahni an ombok October ni som panga atanga ni som pariat thleng khan nili chungin sual sipai te chuan Sakain region Wedlet township pathingtlang khosom an suasama chen na in zat chuang an halral nimin pia kha chuan sual sipai te chuan hla to kholama pol khat nat tong lama pol khat le hanlin anti manlai piu mi te kholui lama pol khat dang an vain mun thuma in thenen an oma nimin pia tlai thleng khan Wedlet township pa chuan in do na anasa chho hle sipai te chuan hanlin piu khopui hlui lak tumin ma normek ti kha kan riat nu na ni a hemi thu thuthar update kan humai ri talo October ni som pariat nimin pia tlai khan Sakain region ta se township pa tapi e khuwa in then khat halani a chen na in li akangral October ni som pasari tuk dar sari le chan ve khan kalemiu le tamu inkar mel somnga le pangana sipai kem ti ila tan in veng tu te omna ani zo kang chu chuta tanga kal chuak sipai motor pahni le kia kal sipai then khat chu kan hla khomar lama lei bula pdf ten lo kapin minute som ni emovel anin kap chhun zoma sual sipai pathuman thi ti kale pdf ten an soi October ni som pasari tuk thau khan thi chain township pa special 9 hpdf ten sual sipai voili an boma sipai som panga velan thi ne soyani pok Sakain region ta se township pa kan kale kung khwa October ni som pakua nimin chhun lai vel khan sual sipai tele pdf te anin kap le boka sual sipai pariat an thi hliam turan tam hle ni in ta se pdf lam chuan an soi kan tu ma police ke man be na police pathum ka hlum an ni bok sual sipai chan che ho chuan nimin tlai khan yuatit khuwa an hal nia soi ni in an kho che velami te an tlan na sa hle ni Makui region Natmau township pa petro yi khuwa po October ni som pariat zandar saria tang khan an hal le a an khomi mi zal som ni lai an manbok petro khuwa hi October ni som pasari ni po khan an lo hal to a nimin pia khan an hal le a in zathum vel ni in akhopuma hal ral tur thupe ko om ni om takani October ni som paruk khan an khodaya pdf tele sual sipai te in kapin sual sipai palian thia chumi nuwa ti hian khochunga an tuan ta chiam mai ani Mandalay region Minchian district huam chunga thani chungin pdf ten sual sipai somnga le pahni aya tlem lo an da tha bomza le somnga an mangral Minchian hi Mandalay region ani a an district huam chunga pdf ten thani chungin bomza le somnga mangralin sual sipai somnga le pahni an that ni in nimin khan an soi Mandalay region Mataya township Jani kan le thitomu kho inkara nimin pia October ni som pariat khan sipai motor be ani boka alo beitu te hi Mandalay generation z power gzp anti maile an thian te ni in sipai panga in hliam an tura chung zinga pathum chu reilo te an thile ngal ni in an soi
nimin October ni som pakotu daruk vel khan Mandalay region Mataya township pa ukphu khua sipai ruat venglal ongwin chi anti chu ka hlumani asilai kol lak sakani bok chonhudar khatvel khan Mandalay rota kalama tong khwale pating le kho inkara sipai motor pathum lambun nile bokin thilom danan la soi chiang theitalovani tin paku region Tayawati township le letpandan township inkar kongpuya nimin chomadar kwa vel khan venglal nupa ka hlum anni bok nupa em han ka hlum hi chu online at om ve deu ani minong nana khual zin thu kha kan soi to molami in lama azin tadai ani kha a khual zin holam ta na security mo phorna lo latu bilin khopuya sipai motor rual chu October ni som pasari khan molami in le rengun inkar kong pui bilin township pa suilin dung le dawyat kho inkara KNLA lamin an lo boma bom voi ni anti pu nuwa anin kap zui bilin township en kol tu police lal thachang dol tu ongmin su a thi ni in NUG lam chuan an soya RPG pon mang ni in KNU lam chuan an soi ve bok police lal thachang dol tu ba ka sipai lal le a thachang dol tu telin mi pakwa lai an thi ni in saluin press chuan a soi Karenni state Demosu township te su le khwa om sual sipai te chu October ni som pariat nimin pia khan KNDF Karenni army le KRU tenan ka pa sual sipai pakhat chu an kap hlum ngei ni in an soya sipai dang panga velin hliam an tuar Karen National Union KNU Brigade 6 Ramchan Miawadi township huam chung Miawadi le woli inkara veivak sual sipai tele KNLA Cobra Polte anin beya tatma somli le palina battalion commander rank nimek sual sipai lal pakhat chu October ni som pakwa nimin tu khan Cobra sniperin aka phlum helama po hian boina alakal tluang rengani Sian state marlam muse mel zale pangana bula motor workshop October ni som pariat khan number zalile som pani na sipai ho tu battalion commander pi phiu ong ka hlumani bok tunai chu sipai ho tu lam hi andin huna der thong zual ni na lang an phil deu zeu tamai Myanmar ma bu fai lam ngai tu pol Myanmar Rice Federation chuan online meeting an naya an ro rel na an soidan chuan min ong na sual sipai council ration le an eile in reserve fatan ramchung company rang somruk le panin bu fayan ngai tu sak don ni nan soi sipai ele in tur bu fai bek noi khat le singli le sang khat le zaret le somruk ngai tu sak tur jinga tun thleng hian bek sing ni le sanga le zathum le somkwa chau an la ngai tu sak theya adang bek noi khat le sing khat le sang ruk le zali le som sari hi rang taka ngai tu sak wat turin Rice Federation lam chuan an cha non le ni hetianga sipai ta na bu fai ngai tu sak tu an lo om vel ezel po hi thila boy thak deu chuni hi bu fai lam ngai tu pol chan chin hechiang devin hetiang hian a soya sipai ei tur bu fai hi company tam tak hian pe kan chak viewani hi tu ti le tu nor nama aniarin om chuang lova ma ni hlok na tur chau an ngai tu wangin hetiang hian thilan tiani ber ati Rakhine State Yati Tong Township pa Pingto kholam hoin October ni som pakwa nimin chonhulam khan sual sipai ten ral thuam lian an ka pa van doi khak takin an khomi tlei rol kum som palimi zirlai naupang pakhata thi Rakhine le Chin State chim lama August thla tanga in dona thar thole ta ka wang khan mani in tlan san hi mi hring sing khat le sang ruk vel an om le to tun ma lo tlan to sa te nen chuan ral tlan hi mi sing kwa vel zet an om to ni in UNOCHA chuan a soi Rakhine mar lama hian ral tlan an tama du angin tan puina apek theilo ni in an soi bokani tin September thlakar top lam chowa khan Mizoram ral tlan hi sang khat le zariat chuang an om man ni in UNHCR chuan a soi ve boka
tuna hian Mizoram ral tlan hi singli le sangriat chuang an ni to nia soyani Chin Human Rights Organization point Mizoram mun rang refugee camp somthum vela thu an soi October ni soma data an siam ang chuan Myanmaram boya wangaral tlan hi mi noi som pali chuang an ni to a chung zinga noi som chuang chu boy tira tanga tlan to te an ni hlom October ni som pariat nimin pia khan ram chung mun ranga sual sipai som sari le pakhat an thi ni in khitit media chuan report a don thua soya chin la riat lo an om ti new satang hian a riat thiam thei mai na rin oma chuwangin nimin pia khan sipai somriat vel an thia ngai taila adik thokhat mai ome khati zong khatun tumatana Myanmaram chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a atop thlenga min ngai thak sakawangin ngai khatu zong te in chunga kan loma kan channel himen lo ngai thak sak zel turin kan som non le ngal buka chi u